Pošto je danas svjetski dan borbe protiv nasilja, on the women, ose mujeres, ili tako to, ili nad ženama, što bi rekli po naškizi, mada naške riječi više svakog malo ima i svekoliko manje i manje, dešava ti se sljedeća situacija. Kako ti ovdje izgleda to u stvari u praksi i teoriji kako to kod nas biva. I kako kod nas izika zove da se zaštite protiv nasilja, evo ako ti se dešava situacija. Čuti, govedo, čuti, ubi me, puh, evo osmica, puh, evo sedmica, buh, šestica, buh, a nema, čuti tu, svaki zida pa službi spremaš, više nema živaca, jesi ti normalna, jedna ne bilo, što činiš tiš, ima li što drugo u kuću da se je? I onda ona ide fino kod našija za zaštitu, ne znam česa, i onda ti fino ide ona kod njih, i ona ovako fete, ovako natečeni, ovako ima izbijeno, ovako natekla fino kad je ono svrše za kolje, i onda ti ona dojde kod našija da se požali, i one reču, muka je to, a vidi, idi ti doma, ti mi ne možemo ništa pomoći ovdje, jer normalno, understand what I told you, my dear friend, i onda ona što će, onda ona uzme fino s mostića i onda pjeva dođe mi da s najviše planine u duboko more skočim sad, čini se, lakše bi mi bilo tad. I ona riješi svoj problem u tom smislu i ona skoči, hopa, ka Sergej Bubka te bača onu koplje fino i onda ti sve koliko stalo na nivou. I malo s humorom ja ovo da opišem kako izgleda realna situacija i malo pozitive ovo gdje smo i što smo. I da zapijem s jednom pjesmom i dosta je od mene, što ćete vi više. Evo ako ću. Polećela sjajna zvijezda preko noga vedra neba, preko noga vedra neba. To ne bila sjajna zvijezda, već to bila lijepa dara, već to bila lijepa dara. Sa ljubom se razgovara, dačili su dvori bolji, dačili su dvori bolji. Jovo veli moji bolji, a djevojka nije već moji, a djevojka nije već moji. Ako li mi ne vjeruješ, ja uzjogat ti vidiš, ja uzjogat
pa obiđe kada darini dvori bolji, kada darini dvori bolji. Eto tako, narode. I onda ti se još jedna dešava situacija, ona ide da se nekom i opet požali, ako nije u međuvremenu opaka, što se reka, ka Sergej Bukva te bača onu koplje, fiju. I onda oni reču, ajde ti doma, i zli muž, dobar muž, ne zajebava, zup, ajde, ali ne bi, što će ti, kao što je rekao nizi ono Živka Nikolića, ono u ljepotu poroka, što će ti oko, nećeš da nišaniš nje. That will be it for it. I želim i ugodan ostatak dana. I ja se opet jutra blago majci u turniku 4.15 na A1. Eto tako, uz malo humora i ostalo. Pa ako pretekne neka zbori. Au revoir.